Jotuo man kod tuo nyarogno mayudo thieth e osiptende mag ji giwegi pontiere kod midhiero kaluwore ni piny owacho pok oketo koke e winjruok ma koro biro neno ni jotuo manie osiptendego oyudo thieth katiyo gi kit okuma manyien mar SHA. Kata kamano, jatend migawo mar thieth Deborah Baraza ochiwo singo mare ne jotuogo ni gibiro donjo e winjruok ma kamano gi osiptendego mane onegi yudo thieth makare. Baraza owacho magi kinde mane otimo limbe e kaunti ma Nakuru kawuono kamano orango e chenro manyien mar okuma mar thieth mar SHA kaka tiyo. Mimi ni patient wa Reno na tumetambika sana tangu hii shift ya NHIF to SHA. Tangu yaze tunaambiwa tulipe cash. Kama mimi ni mmoja wa mwenye ameathirika juu hata mimi nimelipa 9,500 per session na tunaendaka twice per week. Mniambie ni mtu gani ataweza hiyo pesa itatoka wapi? Kama sasa hii nimetoka huko nimeambiwa potea huko haifungui, watalipwa na nani? Hii SHA hawajafungua poto. Kwa hivyo hata wao watashindwa, watalipwa na nani? Mkubwa wao anashindwa, watalipwa pesa yake na nani? Sasa hii sijatimbiwa, nimeenda kutafuta pesa. Sisi watu wa Reno watuangalie sana, wengi wetu tutakufa. Reimbursement will be conducted for the patients, yes. So we kindly request healthcare providers do not send your patients back home. Take care of the patients, the services should be there, the claims should be issued, and the process will be done and the billing as well. So patients should not return home. Dialysis, cancer patients, women delivering, all those services should be available for each Kenyan as we speak right now.